Webafowethu uGengcobo sevele wafaka upelepele esilondeni ke kuyena ke umcineka ke lapha na ke emva kokube ke kusabalala imibiko ke yokuthi ke impucuzeko ke kunabaculi bakaMaskandi ke abangakhokhelekile ke njengoba ke kade ikhona ke ngawo ke umhla ka17 ke uAugust ke 2024. Bafowethu ake nginibingelele kuqala ke la kwisiqiniso kweSA Media moqala ungena kule channel ke ngicela wenze okulungileke ucindezele button ka subscribe ke lapha na ke kuzithola ezinye izindaba ke noma usheshe uyithole ke mase kufakela zona. Bafowethu ke inkulumo ziyanda ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke bakhala isililo ke abantu ke bangakhokheliwe ke lapha ke uGengcobo ke sevele wafaka nawo ke upelepele ke esilondeni ubhale kanje uthe thatha lento ke ayinabungozi ke ukhokhele bonke ke abaculi ke uhlukane ke nokuhlupheka ke lapha ke esho ke kuzo ke insizwa ke lapha ke umcineka ke ukusolakala ke ukuthi ke azikakabakhokheli ke bonke ke abaculi ke ababe khona ke kwimpucuzeko ke lapha ke njengoba ke kade ke lo mcimbi ke uphumelele ke ngendlela enhle kakhulu ke waphinde ke waba ke nabantu ke abaningi kakhulu ke lapha ke asazi ke bafowethu ke ukuthi yozala Nkomo siyakhumbula ke ukuthi ke lapha ke noKhathide ke ngoba ke ukwakhuluma ke amazwi ke okwakukhomba ukusobala ke ukuthi ke wabhekisa kuyena ke uGengcobo ke lapha lezi insizwa ke zilokho yiphikisana enjalo ke ngenkulumo ke inkundleni zokuxhumana ke kodwa ke awukho ke umsindo omkhulu ke okhona phakathi wabo ke ongakanani kodwa ke kuyakhomba ukuthi ke omunye ke uveza ke iqhaza lakhe ke alenza kubaculi bakaMaskandi bokuthi ke uma baqashile ke uyabakhokhela ke kanti ngapha ke kwimpucuzeko ke kubonakala ngokusobala ukuthi abaculi ke bayajabula ke mebasajabulisa abantu kodwa mase kumele behleke ke abaculi ke ngathi ke impela ke ozuka ke abavuki ke ngale asazi ke bafowethu ukuthi ke leyo nto ke idalwa yini ke njengoba ke noGengcobo ke sevele wafaka ke upelepele ke esilondeni thina ke ilezi ke bese kuphathele zona.